siyo akot kiriso japur ngoruk rere maraw cek ka sabora fangeri sebi wapan kokoruk nari fason watu kor ngoruk kosewo cek kapure pare niga korageri game merisit kosewo jen kabusi pari reti bom ngeri game fangeri game nobo gun mi fer pure pue kemeri game naraw yaga ngaga mi backing SEO rai back mai tu fits ngaga mi di barots ye SEO agot ngai wa sewo setti kor ngoruk kosewo cek kaboy pusin kabas pusi para fangeri game gerai Ikaw boy tay kigen kot kosewo cek kabas ngeri game merisit kiriso yasti kor ngoruk maritan sises haben gerai iwas nesen iwesiboy siagi seri opugen mati sabun reveribu mati sabun reveribu ase nesen iwe kapasusure kewe egon forbun made beribets Ekewe agor forbun made beribets iwe ibete parau siapa sa era naro fanson muneng ebewewe geri egor forbun miagi nurkewaram ofin nosori ewen apwupwunu surfer nimen merir rati barot ngeri ben merir rati bacem Ekewe di barot rawe nurkewaram ngere sepon uwe areren nurkewaram Ekewe di bacem rawe nurkewaram rapor uwe arerer iwe ewen apwupwunu surfer amang ne feito yewinne ikmedisin ra ayesum orabur nge neru geribwin aor evgeke awar ewen apwupwunu surfer obefino osori murire kufo bu medisi rapoete o atira chunur keoram iwe Ekewe mi di barot khairgare Ekewe di bacem o se wochero bangeri gem ekis seri abi kewarer punne keiram repore kurura Ekewe di bacem raperweri o busara yesa fakun naf ngeri gevi me o bofino kavi arer no sidoa yevin Ekewe fobun mi di barot rafino por bokava ararer ngeru por rafino ewen apwupwunu surfer awar iwe Ekewe me fobun mi monate ra etire torong narawe iwen kabetipen apwupwunu murin ewa sabak kebugro ngeburin Ekewe me fobun rawar iwe rakeke samon kosewo chesuki geri gebasam ewa wen apwupwunu surfer perweri ennet mbogeri gevi usap fakun use fakun sire kevi nawo kisire ko meriget apasa yewinne obo mamasa por usap sire non menni ren ikek kurok ewore rabas ebore ewar boros sia Aneani fegani iwe non kampasen one iwe rekara itageri parable wewen nge story igay boros nge meywor wewen si se serere boros pura wachere boy ID ros nesen seri benara story na begeri Ekewe story si segara porosa awe cek parera we at mi ware cero parira pare parable story may war wewen may war nesen si se wachere boy IT gitsmenno
Sabu sucek kastori sekacek mikana takirigir. Ekan chona takirigir sekacek aporo safari desi bucek mukigi daiga apa sekre ga mesik. Ekewe parable paraus mi warwe wen yeri marawats arabas. Kabi ornesen mi uciaben. Iwe si bucek kali kisen negara story. Mayor egon fefin made very much. Ir bocor emman narawa pupuri. Iwe mi egon irmi ni very much. Mayor nerkewaram. Nimen merir rati barots pogiden rafit to video daraba meria pupuri ekurimen kese mona tefen sabu neren nerkewaram. Ekurimen rati baca pogiden irmi woi sabu neren nerkewaram. Iwe ai beraparai tiga dikisinge ra eyoror gara eyasum merabe ru pogiden ewa char puru afet amma igor buraru keri puin aur rewa kekke ewa kekke raga pura mona da pura war ewa char puru iwe burapu eta be disin ra wike darar koram nimerijak keciwa saram koram pogiden irmi wo arar kora arar ngekorimen agurra setiap pecekner koram pogiden rese wo arar iwe rat itati gore cire kewe rebo ne rere ke arar koram ngecire kora ri ngabusara esa fakun naf ngerigich fakun naf ngerigich pusine keira ore rakaberobi wo papa ni usefe iwe muchara baraus yasiri burara heri usefen ye wasama kesibro iwe darakak kwara wasam ngepusire wachar purua rerihnya usar tibis usefa kusisire kebi obore nimi met wewe kewe fefin narawe story met wewe waram met wewe ewe oin ke warere ke waram Depa met wewe ewe chon apwupwunu ke yewe ewe chon apwupwunu narawe boraus iwe siasire seri pusin apukebin Persis ia wacan apwupwunu. Ia we beri usefen pura pagi purwarawe. Ewe fefin. Os cebri naro puga parade. Ewe usefen ya we geri ewe fefin. Efisos sabun nibu kisirre beri buare abi wen opotogei puru abi kera. Usutsekian Christ togei ewe usefen iwa fakora barawan ferida. Fefin narawe story awe geri awe chefen yo char puru awe geri Christ ngewaram confess puri buku ko Mathew gisin ipukiri bu king tafita basa am kabas au sureuram geri peci o saraben eya am kabasa Evram yeri peci osara beria. Yebet we nam. Ewe Bible. Am kabas kirisu. Ewe Bible geben. Ngewe ara waram. Ewe sabur wagisiragon moru wagisin saburagon moru wagisiragon merigat. Apasa sabuen a epiti tafit murirara epiti ewagun mi fera fikti won tafit nuk sapurruare wagisiragon maru sisapasa ewagun mi fera fikti woi pogiter I a epiti pogiter I a epiti obusara
Esap Jesus. So just sibo sukiri nuk sapu ruel na nus kara Bible. Nuk sapu ruel bus bu gutta chu subject ke siri bu de man ni raver ita be rege fe Peter ni siri bu da wara Jesus Luke Mark Luke sapu ruel. Okay, maybe Jesus ewe apa sain. Iwe menar ewe Old Testament nubuan sabu ewe so fasa nirate ewe oin war David murira wes merira te wan iwe gun mi fera sora wan. Iwe pusi pasi apa sa ewe gun mi fera 31 pukiten iya epiti. Ewe oin. Ewe oin ewe yeri ewe gun mi fen. Ewa cara pupuru sumisafara pasa abu ewa yeri Jesus seperti usefen puya puragi puru warawe ewa bu usefen Jesus ewa cara pupuru Ekewe fefin rabu ewa yeri ewa usefen ceceberi purai porau serage nupura purira eka nubuan ekewe cara emer rafikto yora muri tibetewe ra eyoron ikera meruru iwara anu. Iwe ini tatura we kek a poputeve ke wa announcement ato. Nesa sorry ke rara wasi ke nakuriani ke ini tatur. Nu keripun. Me yor popum me wen en par pipe ke sises pusere raga ru keripun. Suruh boleh para kora berata para banar ini nation ngosa bocor boleh ya tak fair day pun eki ata pon ye ifan sise boleh tiga roi kira banar ini nation so bocor kapar ya tak ye. Okay met Ekewe nimonimoch burro supangren pura seciuror neren nerkewaram. Wesi awewe itige neren nerkewaram awewe geri yawagun mifen. Yawe nam awewe geri yawe kapasen ko. Iwe nu geri pun ube sarro aga wana. Yawe muri ube toro gera kapas nu geri pun ube ceru ube ekis paku sefer pun ube caba geri gebi. Ika osa ube ceru ube fiti aku ngeri yawe puker mati sabur ruwer. Mati sabur ruwer. Ika waran namuan si pucake kispon fos ware. Rerat si potogori torunari sabur ruwer bu sia fata cuti. Ika bet populeran nu keri puri ke era fasura buriba. Osa bocen osi bukan nageri mati sabur ruwer iwasibu Aneani seri bukisin tiu geri ruwer. So what's it your no piper chuga boy arisi gets me Aneani. Seri okisitiu basa iwe arabas repue turufikebi o afaga kebi ngeri ireke repue riafeu o nikebiro. Solo ikabe pun okisinu aneri. Ira. Iwe chon ferufan medicine repue obuda kebi pokite. Egon chamagarabas resap chiwan nugu nore fanson. Repue afagaba fegen o kobut fegen.
Ekewe iwe chamang sofas chofara repapuado o odupu chamang arabas. Ekewe ru minewi ngau epure chowro irabine an chamang arabas tong epure patapatoro. Wagisiro merigat ngare ebere poriki tutori nesaporon iwe ebabara. Egomeruaru iwe kabasanim usurewun kot ebue afarafan fedan orurusen ferufan pun ebue ebiren parada ngeri arabas medicine iwe saporon ebure warudo. Amen. Wagisin egomeribu basa obugira ewe methods mi eriwokus ewe methods ewe so fast stari rakka basusun ebue ukude non ewe neri baby ngeri chon Aneani obusire metwewen Wagisiro moru iwe Ekewe mi nomnon chuda repue sa ngeri Ekewe gukun chuk. Omefisu igaeben mi nom won osuriwan esap osorabaran fanson nedodi pue age pisegin me noriban. Wagisiro maru igaeben mi nom nevan esap niwin safari di iwan pue age ufan. Mathew eboifa me feyangawen Ekewe fefin mi bobo o Ekewe irerap mi niwokus o soro mi nogis non ren rue opo yadek ngerikot pe osap susu fedan van sun winter are norewe rari chapat rue kun riafo nore van sun e fakun napsiri Ekewe riafo nom medicine seri nebudan ferufan tori ikere are esap panchuan orot ebe yeusun rue ru Egot aven ajog kurora Ekewe ren ajog kurora Ekewe ren ikapue eseferi yeusun esabure berepue marang kun feriden nun kewarabas ra firida iwe go depue ajog kurora Ekewe ren reverigat Igaeben epue abasageri gebi negeri yei ewe meseya are irari ikeran iwe osap nugu pun ekot meseya sofora o ekot sofas sofora repepuado repeferi metods osoro repeferi ekot maraman nabarap o ekot miren awarar pun repojek ondubu non kot kewe arabas mifirida. Ikarabue togeri. Reveribu opo sharing wa ferabasa ngeri kewi pokiten memuen evanson. Parroborua So what's your mga pafidi chak me yatak safa. Kot kasi what's in kabuya mari. Kasi what's kabuya ribidiba marawi kaya pa bi or me tay tipisua. Abo chusoruk na sapo ari horu. Kasi what's kasap agisiri irom menife. Kasi what's kabupan ribidiba ki me irisi. Por aí botou oficina deserve que aí botou oficina rogarong irão capaz.
Naridom mi baraba mi biru waktu bar. Amen. Wada kiwariman febura nom nugun ewe iwer apwupwunu. Met popu. Pogiden as a chairman. Narader kiwaram. Ngeva man irmi riberi birds. Gabe. Ngeburin ara nu keripun. Igara purira ewa chon apwupwunu amang mewar. Iweru keripun ewa chon akeke pore moneta pore awar ewa chon apwupwunu. Nubar rabai tabe beur. Nimmerjek. Achiwaner kiwaram. Ekewe as a chiwaner. Iwe rame to rau supakren. Ranam nugun ewe iwara apwupwunu pogitere as a chiwaner kiwaram. Iwe paraus Ega story ai tigeri kits usun parausen ewe wijefen nebe te fish nar ki fasu saporo. Yesi se keru ewe kapasen ke parausen char apwupwunu. Epe war Naro wijefen ike mete fishingeri and non kot kwarabas naro fasu saporon. Repun lusuri yogun mifen. Memeren Christ epoe niwisefen. Yo pogitera ralu surya ogun mifen. Yo ranom nugun iwen apwupwunu. Wewen ranom nugur security bara. May fatafats. Nyebeti Christ se afar war se force one individual ye eberarabas. Ever in neser mi para apply geri Marawan even meban arabas. Nyebeti Christ a force war wichefen. Ike esiorogun mi fen non ewe wichefen ewe wichefen epoe osupon. Ye kapasis. Ifau sunearogun mi fere potogori tuvichito serio wichefen. Ifau surero ngun mi fere potogori su seri wichefen. Ike pata ewe mi fen epoe su seri ewe wichefen. Si sepon ni sipopon aseser peruwari kapasis. Bebaiben mi busirah fatageri kits. Si pura negeri naro story. Ne pun ngeri ru keri pun. Iwara yoron. Mete mocher pue. Ike mete utu ori pratericia pue Aneani ewe Mathew sapur ruaru. Pun meyat si pue iti. Nge memerasi sesepa parosa wichefen. Met popura wichefen. Epon lusida marawase much. Rearogun mi fesu seri. Yo meyat si pue iti ge. Si se aqua parosa agri kyo chakya met epo fish ngeri ekwo saure. Met sakku sasat rapotoron non met sakku rief rapo churi. Met epo fish ngeri non ekwo fanson saporon. Kuriye yo kapasis rapo sirei esisinen gabet epo fish pura epo esisin na tawe fanson saporon man si se sewe ni busefe. Yo burit cegah si seserir met Ekewe esisira repotogori gura. Ekewe osupong me ekewe sasat repotoron nor pur repotogori sirege arapakaran sisi sepore wisefen. Me ewe esisinen ewe reari saporon. Muri cegah sisi saporon sagri rekera iwe nor mati sabun reveri wu sisi saporon sagri paros ekewe wisefen. Usara pur boy usuri dage pematera mal pemate sefen giri muri noraci neseri kira ye supa coco giri. Ik megon me orrero kabas me baro orrero gun mifen. Ye bete kyo nimmer rau supang ren.
un ese chioro rer ewa gun mifen. Ese chioro rer ewa gun mifen. Si pue nagari so sapuro gon moru kisira gon merigat. Eu chean arbor rer ewa gun mifen. Mat so sapuro gon moru kisira gon merigat abasa. Igasisis pusira abasa. Mechi wat chamang metta chupue ureri gebi. Ngia bu faku wiris ngeri gebi yei. Ngeru buen war ewagun mifen mi barada minne a net usun kot. Yei wisira ewagun mifen. Rogorong ngeri bete sisi sabasa. I eboe mari gebi rong non ewe net mi urusets. Asap kabas fan pusiritan nge ebo kabas usun met a rogorong o ureri gebi usun kebet tots rabafito. Ewe faro che aro gun mifen. Ewe mari gis ngeri mifet. Ngeri ewe enne. Ewe kewarimman fopun miti paros. Pai berarage esior rer ewe gun mifen. Therefore, ikabur esior rer ewe gun mifen. Ewe setogori ewe emmerir ngeri bet mi enne. Because cheveri bet brother candido por area farafanaro e fasod. Uam pon mari di kotre ewe lesson. Ren gun mifen. Ike ewe lesson ere. Ike esior gun mifen reum. Ewe sisi sesuatu vicin onopres. Sisi saba sagaga we an ennet o marag. Eu chia en gun mifen reporon nom. Narabe mebra rabas. Ike pon fifiti. Ike nom non ewe wichefe. Without the Holy Spirit, merugrewa gun mifen, iwe ewa wichefe repoe tada chapa. Eu chia wichewa gun mifen ngeri ewa wichefe. Iwe menon ewa bati sapur rueru rather Aneani ngeri gitske sipotoron non sosot arabas repo afaga bekits arabas repoe ninni kits tong epoe patapataro irapota tipis epoe watero. Tipis epoe watero. Ngai bocil ngai putukar ngeri kits sipura ageri puke karatia sapun nibu wagisin egon Mathew geri rebe. Karatia sapura egon Mathew wagisin sapun nibu wagisin egon Mathew geri rebe. Karatia sapun nibu wagisin egon Mathew geri rebe. Nubuen ewa wichefen epo lusiri ewa gun mifen. Iwe siato gori atsiba basage ewa wichefen epore nom non rochoboa. Esap chion nom non ewa sarra. Ikaw sa chibir ewa paraus ewe nam eto gori tiri gabun ewa rerewe nere wine. Without the oil, ewa ram eseto gori ewa tin. Ikaw without the Holy Spirit, without ewa good mifen, iwe saraben ewa kabasan ni sabto gori ewa na operate. Yera makkei ewa Bible. Sudah itu waktu sapuru dikat wagisra gomoru afata giri gitsi ewa gun mifen ewa makkei ewa Bible. Iwe ikabu sebu ewa ewa Bible ewa me fakkur chia giri gitsure sibue non ewa gun mifen. Iwe menon sabura ceng naro story ewe fason ra meruru ra yoron pokitera mago char pupuru iwa tori ru geripin a tori fansor kiram mega fansor fansor mochen merga apa.
Usap siri krebi. Nye iganen ne safari ti norai wecek ubusar tipis ai fabri bukacek aporosa Israel ai kasingkat norai we kasingkat we gai wakachie chief me fidichieri berok kuro fidan iwe nuburakan tori ikara kurok iwe ame pammecere se tara babon togori orukuru kai kiekich Ekewe Ekewe chapa kapon ese chio pecek pirat achen mire firate pun mete cheke nera Ekewe te chek sia Ekewe usia fitara chemifer iwe bete we geri ewe geri ofansoro wiche fere por toron naro ofanso kiroch ofanso rochopa nye me gore kyo wiche fen usul metewe История тигери кич неркорам ра курукурути. Неру бера варочан апвupwunu Ekewe men ра туру пукитен ese chonner nеркора. Ekewe men irmi safe pukiten mi chonner nеркора. Wewen nye Ekewe men irmi chekchiwen achocho naro fanso rochopa. Naro fanso riefu, naro fanso sosot, dan mati sabur reberuel. Ekewe men for burga nibu wichefen irmi dibachem irmi chio sapora achocho nara souding irawe gerboton narko sosot. Nye Ekewe men for bun mi dibarots. Ra wewe wichefen nubora turuti nubora tor noro fanso rochopa iwe ese chiwra chocho naran epofiti met mimak non kapas na busin fitara bet mocheritiba menar paiber we bigarai tigeri kich meywor marawan ngun meyboror marawan futu iwe siboran nagari Ifausude mara non futu paibere kapas ngeri kichosu. Karatia sapun nibu gisiro kom Mathew geri rebe. Era Ekewe marawen futu. Tirawa weidisin. Era ewin kapas iwe kapasusun ne fire man mefe. Sia nere na fos America iwe era fos fornication. Ewe ne fire ekan rasawo apwupwunu. Ne fira boyfriend and girlfriend. Pai bere se mudate. Tirawa be susya basa kirai bo sipugure tibereben. Nye chek afu chek met kota basa. Ruwara nibengal. Moche iso fen yeri ruwen agager rong oput fagan ne firer fiu fagan kom fagan song apangal tibefisen narawa unbuch mogomog mesakun fefer mi wewe geri Ekewe chakwa rafer Ekewe resap muri ewa bunko Ekewe barawa fuduk pai berak kapas usun nye ewa puen narawa mewan ki charabas Ikapon non ewa wichefen iwe puede ser bar puede lusri ewa gun mifen ewa gun mifen saptogri ewa puede su serikich ewa gun mifen si se setirato pura puede aresikich ewa aresio wichefen ewa mario wichefen ewa wisen asaraba ike arerei ewa nam pura pasara pusipotogri kura ewa Nye eu chegaren era wichefen pus ewa gun mifen pusu serikich Ike kich sia pusin ike sia sapeseri busar ike kich sia sapeseri ike sia furry masoen early napseri masoen mete puka pasa Rom sapun waru wiksi waru Ekewe marawen Ekewe ra marawari maro futuk resap apa kot
Karatia sapun nibu gisiro me fisu apara pasa. We ewe barang narawagun irmi ufagan mewe marawan fuduk. Resap togeri tipe fagan. Ye binne berarabas. From sapu baru gisi fisu geri agon maru. Ye binne berarabas au geri got. Nuboran nom fan neberian medaran tibis. Si au geri got nubosan nom fan neberian tibis. Pun esap ane aso cisngeri en got anuk. Puger esap togeri ane aso cisngeri. Cakio bi ane aso cisngeri mocerin fuduger. Esap togeri apa-apai got. Iwan noran Ekewe nibu geri me fefin. Nara fansunu geri bun. Nubora war wachara kekai war agar pure poeta pure tiar ke ting nur ke oram ir sechuner. Pada nubora nom nara fansun rocoba. Iwara marawari Ekewe maraw fuduk. Iwe Ekewe maraw fuduk Ekewe tre seripa. Erogun mi fere posu seri. Ora sechu mochen feri met ewa kapasaya. Kapasis geri gich. Wiche fere ke da wan met. Met arora gore wiche fet. Ewa pastori ge. Ewa wan baruri ge. Ekewe saureng. Ewa kapasen ko. Irabe ewa wiche fere ke da wan. Ikabe. Ye kya wiche fere asu seri ewa kapasen ko. Anom na rocoba. Esap cio non nom non. Ewa saram. Ira botan mere cia non. Ekeiren. Iwe sisa fakun ane asorak ngiri ngun mifen. Aats muiche fen. Ewa wesen arong-arong wan met ewa bai berapasa. Parirau sucek parren marawar ewa mewa sore. Met siapa bori ide ren. Met siapa sa ide ren. Met siapa feri ide ren. Si pucek marawari met eipu kapasa. Si puan nea so cisngeri magugun ewagun mifen. Norawe karatia sapure ko Mathew. Yak sapun nibu gisire ko Mathew afatageri gisnge Ekewe barawa fuduk. Uwe berir uwe kapasusun ewe marawen. Dibe ngari firen man me fefin. Ekewe de kan ewe kapas erere fornication. Ceceveri buine sira kapasen ewe wichefen. Kapasusura wichefen. Iwe narai waka statiri neseri waka ki gei fausura ewe wichefere pue torong nari tipisin niso. Tirwa virai ei fosa. I fausura ewe wichefere pue era tipis. Iwe pusingun mi frai tigerien. Puara te sapun egon me fisu. Ikaw pa ceveri ewe fin papiron efiti ewe man macho. Iwe wan mete mak non wagisin nibu ramakit ewe it wan chawen a marawan wewen. Papiron mira barab irerab Ekewe fin ni so verisin. Mekewe vermi en neo budwan verifa. Ewa wichefen, ewa afiti ewa man macho, ayu te waro man macho, we bai berai tagiri papiron, ye wichefen mi sik seri purwarawe. Yen purwarawe wichefen ita Christ. Ye wichefen a sik seri Christ, puratta boraburin God's court. Menor karatia sapun nibu kisiro Mathew geri we si asiri pu kapasusure arabasra biriger yaruwen ra feri bocherian papari ferifa biriger yaruwen
ira aren and we chefen asibutogoria rage eu church tapora ika nom nara tibisin libenga geri usun ewade fir man me fefin an rabin yeri even god mergun ceases we chefen mire very much puruan ceases sumet peter aitigeri kits pura wen I mukura fabri ika patoge puruara usuchegen ceases atoge we chefen wa fagora marawat ferida we see asiri Christ ye wen we chefen ida ye fefin ngerubora fefin tapora burira cost code we ira to sia rage we chefen asik mergut puruara nor paro puke karyatia saban sirei nga para itigeri gitsinge ewaga wrong agaga wrong igesi pochaktoria rage agagen erreri agager erreri pure agera nerien met ewa kapasen ko arabas na fason gao wichefen Ekewe wichefen irabet kro para pakapakren for instead of following met ewa pai berapasa met ewa bien iwera okunu segurut nyeri kapasen ko iwera puru ada beta phenomenal re iwe asa wache sibuchu nagari para kafitu gisi saigon iwe sia para gati achi nesen karati asabun nebu gisi ruere geri ruere ngai boe popute seri wo gisi ruere ru iwe wa feiti waro gisi ruere Karatia sapun nebu gisi ruere ru geri ruere Ye kere ke marawen non ever good. Ika marawen non ever good mifen. Paulus apa yang tiga dikits. Ngayi ekewe wan good mifen. Chen papa kiram masarotam kira-kirat arabasat ariguruk tipe tekison tipe bora. Esa porosan nugayu geri kesaku fefer. Iwasakun ar mocherian ngabe mocherian neru ker ewagun mifen usara iwe chakwe non Christ Jesus ra irapige si mocherian futuger me sakurar mocherian ngabe mocherian neru ker ewagun mifen afangeni kits mara ewa fakun neveri marawat sisap nabaram tekia ike okku fugen nefirats ike narwa fugen nefirats Yan Retsegay bu menabe urusen ace neseri kerei mi bucek wawe kapasis ya sesire be ya kesakun paraus eke barawen ngun me marawa futu siagi be ya mari digo nari Bible Mio ruare ratse kwenye aso chisngeri eogun mifen. Si kwenye aso chisngeri beta mak naripuk. Meifan. Si kwenye aso chisngeri bet mi mak na paiben. Ruan. Ike apo si segura na paiben. Iwe si po yadek ngun mi fere po marigich. Kira ru are racha ne aso chisngeri eogun mifen. Gat sire ire tiben ko. Bujagari example, beri tibe to kits mi parauser wanar ek fitu sapata to serikits. Parauser we resaveria. Ewe bi ewe arisi ewe man mi feyenga. Afito we
Ewe priest ike high priest ike sibuchika raba so bedek ewe one barun. Ware kurai wi feyengau ewe ngau city. Murira fito Levi kasibuto ria raba so go ige. Kurai mi feyengau iwa para ewe ngau city. Nyagi chika fito Crisaveria. Yora Saveria arisi wi feyengau. Wesi sisa kapasis ngiri. Yene rekwara was I chora ruda mi feyengau. Mi fa peruara. Eu só saber ria. Eu era assim. E nem Rafa rireti benko. Eu só saber ria. E que é ver? E que o river essa feira chora gangeri ko. Eu believe we have a high priest. Para o serven pastor subsidy que é para Seventh Adventist. Reven kekurirea dafi torre por aichi. Iwa teori. Ko se woche ribuari e birawa. Pun mi kura ke birawa non iwore owen. Agi cheke owera kegeri o sebiri. Si pako biatek. Irai murirea pastor rawes pe yatek wara wet iwa ria wet korero. Ko te po fe yutsu ke pa kut ngor koro mo. Di raus se verre soden. Pues, me doy si se será café ni de que vi que se quis, café ni de. Kakurai gu aserero, café fai. Waitsik, kabugari, waka nui kori. One on one area carapus, kai toya wai. Ikapusi se curaba non, pipen, was put to gorneri, coat gun me for a boy, arisikis, possible city with super. Ni gawa Bible mi apa sa? We sipofiti bet Bible apa sa puri la bet gun mi fera fera. Ewa gun mi fen iye muri ku arabas ke wakki ewa Bible. Iye wisirai tigeri met krabuer araba wakki ti nor puk mi bi. Iwe ira bota arts fiti baso Bible. Arts feri baso Bible ira eu aren arts epori wete igas non ewa gun mi fen. Oruari que você segura na pipe, você pode ir bem me fere boa marigits. O sucede era para o siafen, era fagane firats. O pastor rauso oreo severi, tagliate che era fino, quota pa pusialisi. Niente sapeva bet Christ era. Si può avugare biece che gave, Christ era si può tubure cambio suppon. Ever. Ni kisah kuraban mi aci kaya sahabat kuraban mi osupak si baban sapeti o sahabat tigor kot kebari si puru pue siri bede bu ferry da. Ila bet si bu ferry. Ika bai bera fera pasa. Wesi bu ferry. Ika bai bera sa pasa. Wesi bu tigor rigot. Kebari si kis pusi pusiri. Me words. Mari digot. We kira kira ruan asi potogori siri pus siaferi gesiaron nomnarogun mifen geferi reti perogun mifen as fitibet pai berapsa ruan as tigori kota pe merigits me puarngi rigits met netiba usucek sesiri kai boleh fera borosa irgi wewa transfer ngiri radio station era Aneani Haiti era choi FM ye wa kana ngiri eran pui pusoro radio e was siri ge rabo chenge bura fitta ga giran ngagu se pa baiti ye bet Mathew ferri ngawe yata ngiri ko pura aya ga gi tepni war me bu mate tai kirari nanna chak pura chaga ngiri en ko taga iwe wa tu gor ngeri ko to parisi ya ngeri e we sirai bo sirai ke ifan ne tiba iwe narai wa ya ta ngeri ko ti ke bu ke wo cheri bu agang na radio station we ko fa pruk e sapto gre bo fer ora kra serif
poi chitarra. E poi irawe sissini tu gori got nge poi rigeri. Ikiage e voceri pura agag rena radio station rasana. Iwe sorde awe serin fan wa nosa fengeri agag. Iwe prugari kere agag warkio seri. Iwe ruboru afitte pura agag warkio seri wakura ke kio seri fresewo ke pachat pagat. Iwe kira wasiri ye vocerin ko. Ye tipian kot ngeri. E voceri pura agag kirari. Weirau surat si bue tigor bugun mi fera bopar ngeri kitsne tipian ko. Ika pusi sekuran mak menap paiben wesi tigor bugun mi fera bue ngeri kits pusi rei ne tipian ko ngeri kits. Si pusi negeri saya ora rais bagi siri wesi ya. Wes usara. Si buragari Efesos sapun nibu. Efesos sapun nibu si buan neri tori wakisin. Rue. Efesos sapun nibu wakisire gari rue. Yen era pokitere abiron kot mia chekiceng obufakun epuru I. Eran kapas I gara sises si epuru sises. Jen eboe neberi marawebi usun Christ cheriki chafagora barawan feritats we asar mi poets mi fang mi apa ko. Pogiten abiron ko darabas mi pin esapung we sakobaden verferen libengai ika wachiso ika tibemong ebo fen moge fish ika fu ne firebi. Esapon fichi dikebi po ba pasa sakul kabas mingau kabas mirabotongai me kabas turufas nge obo kiri so geri ko. We nge sesap toguri pon awachatsi opon kabas turufas ika aposia choragang geri ko. Obo fakul sirei pue sapore ben mi fere sakun verferen libengai ika wachiso ika tibemong epo agi ots feyot serin non evobun Christ me ko. Osap tup kreran arabas kapasen otuputup krere kisakun verfer en kot song epo fakun tori chakwebi nukumats ngeri I. Yebinne osap chichi geri kisakun arabas meram owa nomnar hochopak. Yei owa nomnan saram pogidara wawuriti nen at sabon arabas. Yebinne obo marawari marawi nom fan ewe saram. Evi cheberi betewe na ba sinate. Sibon no fere meriere we kapasen ko gefen. Sibu faku feri bete ipuke pirapasa. Kulewa saram ato res mi watte rensakun verfer merinne. Verferen bung me nlet. Obo acho nekutta minat sawon apa paparin. Osap eti arabas ne ferre ku verfer mi rabotongal. Eke verferen hochopak. Ngobo serifir para pau nasaram. Pun afakuresse watsi boboge feri eke verfer raferi ne barabon. Ngerubur eke vetas medicine rapau non saram. Murin enetin sakun marawer apau chiro. Pun medicine minne apau chiro asaram. Yebin namak en chon mur kapo poete kapo to seribero pun Christ ya poe asaraba. Yebin ne obo fani kebin non minne owa feri osa feri verferen chon di barots. Nagari daro foster ke ni me fefin mi di barots. Io parkeran mo kutu sia feren neri parkira ke mo kutu ne ke di barots. Ni obo feri verferen chon di bachem. Obo aramata fanson marawebi pure ki ren ranga. Yebinne
Osa fefin chon ti parot. Ngau ba chocho nekutta met ti berat sabon ferdig. Osap opuchaki wiken wine. Purei efe yang ngawakebi. Nge medrara pasa oborura rerewe men mifen. Sakai wasakaro suku-suka magurat. Ewer. Sisi chua sire ike fati iti achaki eke. Yegun mifen wachere pon nom. Epo wisen neverem ka chua nom magurat. Sisi tagori sipon nofen never yegun mifen ike apu kichmi nofen never yere kyo sakun met thoughts me ochun nora waseneti pats. Oboya ne kapas fagan ne firebi ekewa kernfen. Ekewa kern nabaram. Mekewa kern mipin. Oboya ekewa kern nabaram mekewa kern fenyeri at sabon. Obo wariti non neru gebi. Obo kiri so fanso medicine. Kern met thoughts medicine. Ngeri savas god ferry derat sabon Jesus Christ. Amen. Met miuchea arabor rechogun mifen. Met me revi. Gas orogun mifen. Ese togori apu. Sisi togori sipu men non ewe enne. Sisi pat togori sipu iti ewe enne. Ida pata meruchea ewegun mifen apu anofrets. Ewaram ese togori apu tin. Ike apu esor ewarera. Ceceberi met King Tafidere. Amkapas ausun euram kredpeci. O asaraba eyan berbefeterwa. Ewa baiben, ewa saram, ewa gun mifen, ewa arera. Lupuen ewa baiben, ewa gun mifen ewa emerikis. Iwe potogori asaraba, ewa kapasen god po sipokura, ewa an sipofeterwa. Esa ewa an siwochet feterwa. Ewa an ewa chen po ki sipofeterwa. Kiriso or siawa kot mira para praneng keram tong mam we bes ngirigem so chen kot ke pue sabora be marigem owari sige purai sapto gore pue marawari ke baror fudu nge marige pue buto ori toron non garan nom non obogun mifen main siawa kot e ke faso rai waron nom nari wa faso rochopa ai wakura Ekewe sin afisi gafe pugida mon mesem. Ekewe fan ka apa sa pura visita pura sin na te akan fan so ne saporon. Kampara pasage tipis epoe naporon. Ya busin naram kapas kampara fatagri kim nyewe ekewe nimmer fefin. Ekewe ribu wisefen. Sepoe nom no gira barai pogiten. Resap no fere meriere gun mifen. Ratak koron mocherian me papari firifat. Ibu resap pacun aroga nagragun ar berguru pon am kapas. Rato berguru am kapas. Siya wakot kesewucen keboe pusin agang non marawun narabem mebrem. Pusi paru rara ne tibem ngeri robogun mifen. Seri neb kei seviri to riabe kei wawu bro. Kiri sur siya wakot iki ati ngor narita no whatever ceases. Amen. Aye faso rere special music seri brother Rino be siya